Kasenjuk kirang Bashnong Ribhoi District hapo kajingalam uchairman uba BB Makdo ba General Secretary ba PB Selyang kilapun kuburam ya uba Sostinus Sotun hadin ba ulah syajid ban shimti kum menteri batmai hak sarkar senrom jongka Meghalaya Democratic Alliance ban pej ak CNRD GAD bat SAD ya kajingalang pun kuburam lapelong hak arpu artrik risam ha conference hall ka DRDA hanongpo ha kajingdan lang uba Meryl Bonds MLA ka nongpo uba Ferdinand Kharkamni president ka KSU North Khasi Hills District ba Bawan Tipor Marwin finance secretary ka RBYF bat kiway Kasenjuk kirang Bashnong Ribhoi District kalapun kuburam ya uba Sostinus Sotun dakajain rendia sentiu bat momentos kum kada kajing sakkan mau ba uba Sostinus Sotun ula yok besu ha kakenhun menteri ke sarkar jela na kabenta bendang beteng kajing syakri pat ba kamtam bermanra ki kampenrai jing sobrom jaga senjuk ki rang Bashnong ha kabidai bakken kesni kababapi bikwa ban nangkirti susu ya keburam jaga district Ribhoi District ke baik jungi nanta ke buram ke pakrau ke pa nagliang honorable chief minister Usar Konrad Ki Sangma ulajiet ya ke Ribhoi District bandon lang hak cabinet ke jingjiet ke jong honorable chief minister ya way ki nang mikmat na ke Ribhoi District kalong kumbala jiet lang ya baro isangut ki MLA ki bangyeron hagaju ke sarkar hagaba ke jingshon jingmut bat ke jingsta hagamen sim ke jingmut ke jingperkhat ke jong honorable chief minister ya ke jing smoknya ke jong hagaba honorable chief minister doni ke jing sokya ke bakrau na ke menta ke Ribhoi District ke bi ke jong batai na kata katau na kaliang honorable chief minister Lab Hikmat Syakari Ribhoi District ban chiet na ne ban kentup lang hak kabinet tina kaliang juga sopan ai ke burom ba ke jingiro ko krau ya ka jingi ijngai la ne ke jingsim kya ke honorable chief minister na kementar ke Ribhoi District ke bagi ke cumi. Aingo you play ke jingker ku ke bola ai yang ya ke yeng kesem ke cumi. Ya ke konsensi ke cumi. Ya ke district ke bagi ke cumi bat ya ke jelah Meghalaya Hibro kowe. Ku boleh syukun ke nongkren ke bola amin sim kebat ya ke kentin ke ba la show jengmut hadu kata kamtam i honorable MLA John Kanongpo iba Meryl iba ai ya ke jingkren hidup upor oi i MLA colleagues John Ribhoi District lai fuania lai pentip wadom soe dan hal program ki baladep banyak penbet lupa kimyo banyak dan lang bat kila ai ke jingkublei ya ka Ribhoi ya ka senjuk kirang Bashnong Hibro kowe na kebenta ka jingkit kia ke jungki nam ta ka pha kamiat nam ta ka Ribhoi District Khabar Ribhoi ke lapanmi ia ki laingut ki menteri rangba imhe Dr. Didi Lapang ilalong sansin i Didi Rambai sisien de Ike Maulong sisin bagi menteri sarkar hagi por ke beladem bagi beli mukti lalong ba Stanley West Rambai go ba Dr. Celestine Lendo ba da sekian lamare mentangi yo saya ba dan sotun ka jing slim ke jing lengkot ke por kala bende kepada Kisnem kala bende benai kala bende ke por ke lengkot ke bejrong kan bagai tem Ribhoi ini yo bentah
bat hagajingnya genti jong kasinsyar ka kadar pokatem riboy isyam bat nilap ba kalau penmi ia ki nongelam ki bala bat ya ulakam banyalam hangti hapo ke sekretariat hapo Shillong ke distrik Kejungi ladapin phai hagaret karyang ke puli ke puti ke jilanang kiu jungi lah gide ke benta beper ki petri kam lejong business ki entrepreneur ke jing penmi ki politician ngim syamla sadin kadon ke jing ong hagi juk ki bangun syua baga temri boy gede barang sadin aga por weli skur hibro onang kan mau alaban nang sa keno boy bi gi sa snurem bakani ke bensim kani gejing sa keno ko ong boy bi yangi ha ke por ka ketik bat ka penlong yangi bangin hapan tre sitom bangin le bah la gede ha ka puling puti la gede gejing bersang bani kun ha gino gerensang bat ipoi so thong jo gejing jong bat hagi juk ki pementa kiwi ki distrik ru kim dah ham yo ala su banong ya kata namar bangila long apar ngila kham biar ka ngam ong nge bangila tam mi kiwi ki distrik tang ba ngila kham kiu ni lenti gitu ni kum gri boy distrik ngila haus nem arjar khanyo ngila dap arsan snem ngila rakhe ke silver jubilee bat ter menta ngila ya ngila palat ya ka live husan snem menta jingai lenti kumda distrik bat ngangit skam bagani kejing yo long minister dan menteri jong i badeng sotun kan long kejing kerku na ko banta ka tamri boy gidon kejing kermen ga krawsan api bapin pertikena bapin tre na ko banta ka distrik bat ke jelah ya boy kamde ke besuk banlong MLA ba beral ku Brisbane ya ka Jinglong MLA Jopila Arthur Basotun Kumju Kamdai ke besok Sibun ke Kumtho Mentale lagi comments ke bajat pagajat kini Henry ikan mau ikan tu keketin ke bawang ba hau rambak ken kadang kemon bejon to ya ben san pabuben Henry ngimla manra teng ni kesing ismo ban ai bolong kasunjuk kirang basnong kinong yalam snong baro Sir, ni ay bolong yapi ko mo minister paneng jong kadong riboy bi kijing la sisa gidon minister ki baman chuanre ngasmo bo kini kijing minister jong pi ka compare ta sisin namar ba ngialong bo parolong ulong minister kata goy ba baro ki asmo jam so try ba pi kinur pa niya karan halti sikin kata goy ka bolong ka ba pi ba wanra apo kadong riboy Haujing sisa ngila pentimdot yaki emelero negasngi bang ismoba nagbanta jong kiro ngismoba ngin penwa kum gadak jing burong lewe jang nirja ibaret ngai nagi kadau kim sam mesin khia bat kim poi somu sikandai ba meral bon ba kop yang jing long snowre i poi kagni kalengpung ko menta kamdei kata ka jingle politics pejangi ladawang ulu na kanu ko parti ru habu dehu menteri jadi pai kri poi district kata kau ni kuat berkerja. Nampak ba lasai sisi dalam lani lasibit dalam ni epok ke YouTube, lami sosial media ke sebun kita ketok, ke sebun sekenal bagi orang saya lihat politik di sejuk rumah strong dokumen kita. Rekai kepada kalian jong ke sejuk ni kuat berkeren. Haba uno nikmat, ubung nikmat ia kipai tak jong ke temple boy. Lada udon no parti ru umikmat nak kata kipai tak jong ki jong riboy bi ke jadi. Jadi kalian jong senjuk ikwa ikaban kickbox terang officer akaban pinang yo ikamet ka besar ka fly yitep bamanta atel bilo job kum MLA bamanta anu juga por kum MGC jong rejerang konstitusi yi ya kajing terekam bujung pi bat dele ba kajing terekam bujung pi ba piyo iya kaneka syuki menteri ru ngimla menlen kata upai ba bi jong rejerang konstitusi ulai kajing kesan kebalat ba IP agaba pilong kum MLA MGC bat benda pilawan ra ke burung jong kari boy ke jadi hakisdem ke belek miswa hawan ke belakaran iba makado ngiliyo iki minister ngiliyo iki chief minister dang iki kindak benai ke beladap ngila let on tap dan burung ya kadat jong i doktor gigi lapang kumuwe neki menteri
Menteri rang ba jong ka jela ke jungi ye hadin ba ka ji klab no ke jungi hadin ba yul dapat tap mi bujuli pat sai ba so ba den so tinggal ke bilti ba ibadah so tentu indin inbut ki jinjat ke ba kini kinong elam ki ba manswa kilale na ka banta ka ni district report ka bi ki jungi ko bangitip ba report district Gilasa nyaw ya ka kum ka aspirational district. Ka district ka barang sa din habaro kilian. Pagkawi ka mga sultanat pagpagpaw pagkatong jong i Dr. Didi Lapang hangapor ka bayang long kum umitri ng ba pagkung ay mali jong kanong po konsi ka long banrat din kong ay kajingduk, kajingpik, kajingpang nang ni na po boy district. Tikini kilay tili ki ka ba imahe kum unong ilam o barat ba kum ukupang jong karipoy lale aki por ke memenswa. Hagini ki kidatski matangi iba kini ki jingpi ki jingduk pa jingpang kilastang dubor na kanika Ripoy district kabi ki jingiban ni tibilenti bahapo ka jini trailang jong ki sangkut ki MLA jong ka nikatham Ripoy ka jini nila pentip siya local MLA jong umroy constituency iba taman bait lamare temenin mas de pentip na phone nga yung ba secretary unam soe bagawala bandon na kanika program ilakwa pa rin rekat hari kadon ka program juga sports meet ang tepo constituency jong i yang semala ibondon hari lapa ay kakerwo manakaliang jong i ipa kajing kublay kitwo kitwyang yaw menteri padan borong nakabanta panikit panyaba iya ka panyalur iya ka di kasra kabodon hakaripon district jong i